В жизни должно быть место и тому, что хочется, и тому, что нужно. Поэтому, покинув Приштину и оказавшись в гостеприимной Албании, мы хотим сказать, что хотели бы оказаться вблизи вас сейчас, дорогие коллеги, но на самом деле оказались в Албании. Добро пожаловать к нам в Албанию. Tu именно критерии поградецит, дикритет пран дикритет поградецит. Прекрасно герас это будет мир Канада, Австрия, Финляндия, то мир северный точно. Это когда ты подключишь как договор, а на самом деле не консистентный критерий туристик, ветрадита шоу мира. Случай, да се текущ протокол би për turizëm ose për diçka do ishte zgjedhje e mirë. Unë ju të vini prapë përsëri në Shqipëri, ju jeni mirë pritur gjithmonë. Welcome. Please, Vladimir, you later. Few words. Город Поградец, замечательный город, великолепная страна, ландшафты, все просто великолепно. Kyllä. Me olemme täällä järvellä, en muista tämän järven nimeä, mutta täällä on albanialaiset isäntämme ja sitten venäläiset ystävämme. Sokol, come here. Ilma on ollut vähän sateinen tänään, mutta ihan muuten mukavaa. Kieltämättä hauska olla täällä albanialaisten ystävien seurassa. So, дорогие друзья, душой мы с вами, ну а телом сейчас здесь.